To bi bilo zelo interesantno, kar smo govorili. Če bo naslednje leto še kakšno drugo predavanje, se ga boste udeležili? Brez skrbi se bomo udeležili, samo moramo biti bolj kratko, ker je dolgo, so dolgo. Imamo vedno nekaj novega in kar društvo pomaga. Ne vem, mislim, da ta predavanja so koristna. Zdaj, jaz sem mogoče celo tudi, mislim, da s fiskalno, naprimer, se ne ukvarjam jaz v društvu, ampak mislim, da je tudi nekaj, kaj je dobro, da slišimo vsi in vemo, katere so obveznosti in tako naprej. Sodelujem že več let, na te seminarje sem že večkrat nastopil in vedno podčrtam važnost, da pri naših slovenskih športnih društvih imamo eno administracijo, eno knjigovodstvo, eno fiskalno dobro vodeno, ker je to izredne važnosti, prav zaradi tega, ker vsi odborniki se trudijo, da organizirajo čim boljše svoje športno delovanje, ampak potem, da ti pokvari kakšna kontrola, vse to, kar si delal, je izredno nevarno. In zaradi tega je važno, da naši odborniki znajo, kaj morajo narediti, katere so obvezne knjige, ki jih morajo držati, kako voditi zapisnike, kako sklicati občne zbore, kako voditi članske knjige. To so ene take obveznosti, ki so izredne važnosti za ohranitev naših slovenskih športnih društev. Ho preparato una presentazione su 3 punti: l'assetto organizzativo della Barcolana, quindi come si organizza un evento, quali sono le strutture, quali sono le persone, quali sono gli interlocutori che bisogna affrontare, con i quali bisogna rapportarsi per organizzare un evento così importante. Un secondo passaggio relativo agli indirizzi strategici che abbiamo portato avanti in questi anni, quindi forte innovazione e al contempo recupero della tradizione marinara di Trieste. Il terzo passaggio della mia chiacchierata di questa mattina è stato dedicato ai risultati che abbiamo conseguito in questi 2 anni e in chiusura qualche cenno, diciamo, al futuro, a quello che sarà Barcolana nei prossimi anni. Sem skušal zasnovati tako, ne vem, če sem bil uspešen pri tem, da namesto kakšnih zelo konkretnih navodil, čeprav nekaj jih je tudi bilo, sem skušal predvsem prikazati, kakšen je po mojem mnenju ta medijski prostor, širši in tudi naš zamejski, zato da nudim današnjim slušateljem bolj kot natančna navodila, neke iztočnice, na podlagi katerih potem lahko tudi oni v okviru svojih možnosti in svojih potreb in želj sestavijo oziroma elaborirajo neko komunikacijo z mediji.